On bill weekend hon in campaign the consibai tu nei ho pd hile igam sunga ding ami mon vai ma haulial guite IAS officer ama hile 33rd rank CSE 2011 here ama hile Amy te laga dia the last IAS nei ho here ama zo apadin hi adang ki de khanai ke ya interview pat masang in sir may a tribe increase ka chura nang bang dang hi iklon mai diu dan ya cái thầy ta lỗi về họ nói là lỗi thì à mò. Welcome to the show, mo first of all, sir. Thank you. Today holim ipat masangin mo, ipat mai na. Mga tulay social media ay dahil opinion views bang jaga ayos ki produce zolo jikong a research le opinion nga idan tampi man nang mga namudan bang jaga ayos ki produce zolo loa. Amasay na ayos population le to ma mo mirang to te na population tom na le chu ma ileng wai kyan him ke ya IS chi kha topmost paid ma government sunga dia topmost paid ma izya ka kha dedication hard work chi khong thil tom tampi poimo min chen waila ma lacking do kha bang tanya ma mai do wai changa kha a society kha ki encourage zo na wailam kha lacking do ga sa which is that encourage to our administrative culture te khane ya rajasthan aparun ki pan gai ha ke kha mina te lak banga kha which ya IS di mo monga alai siam de te khau che ki samai on chen which dan do khawai attitude kha kini tams de le akilo ching so diam chi phang lung se ma okay minam dang te singka mi te lagai minam dang te ya cha amao chu produce gi ge tho ai ya kha a trend khai dai le alarming rate tho ya ke le sometime dry season dimahia ikele somewhere where do we go wrong dry season kha tu la ya tu gumbanga kha se lo mi se lo ma sing tang mi aku gite la kale tu gumbanga chu am lo iba se lo civil service mem le kha in banga zomi area lakte chimai ni huch lakte banga kha zo nunga ke zo nunga kha omlo ma hin chen IS lam kha IS lo adang service IRS IS si khong chu khatlani khongonom hilale IS tan chu om nai kia hilale mi se lo tribal te la kale chu rear ma chu hiya in hilek a train kha ya ta le ke ma kha alas IS chimai ni kha heutupa puvum nun mangen chen ke to ma ki kala kha kumsom le kwa mo engine to I produce thei ba ya le chu a trend pen we are bucking the trend why sanga kha ki kin zo do ndi chu hidi ve nangai dan nang evaluate dan kha do you think we have to wait more long time or it could be a surprise though somewhere surprise do I thei thame to heu tu pa banga heu tu tuam hai heu tu pa zel siam te loi khong wai te khong chin lai banga kha within 1 decade sunga kha mi thum le li ching kho ma ho chi dan do kha le om thei thame okay IS chi chani ei milam te na glorify ma wa ya un pa thian biak tek zen wa mo IS chi le kha kingai sang ma ya banga IS responsibility le influence a satisfying tho ya bang jaga IS ti to wa ki dei IS ke dei sia kha sing tang mi la ka kha apoi mo dan kha ki thei ki zo bona Rajasthan khong chi ma bangai ke la vai te la khong banga kha sang aleng kha thupi ngai zo ya dik taka genen azia kha government to iki sui kha na ka le ki sai kha na ka le kha alo thilo kha IS officer te to iki deal ngai te ya aneu pena patalian pentan in state IS te to MCS te ma hi dia ka why by na IPS te le hi le IS te responsibility ya le
police khong ya le IPS chi khong ya le police to ke sai himain chen ai ke IRS chi bang revenue sum to ke sai tax collection khong to ke sai himain hileleng IS chi chang kha thil teng teng wap kha ma ithi mao IS chi chang DC ilung sima omma sa hen chen deputy commissioner ai ke le district magistrate in ya le tu lockdown lai bang aleng thil teng teng thil hi thi na ding dor hon thi na ding dor hon thi lo na ding ai ke le ko ya ho thi na ding ho thi lo na ding chi khong ai kile buai na bangyam khat om sekle ai kile pan pi ngai ko ya ma om sekle hospital a treatment buai na om sekle hoi alo thi lo kha DC through a pai ngai changa huchi is ka thuni na to ke saya kha thilang hong ya le contribution mi tu am tom le nei thi tham hele leng thuni na to ke saya kha politician te ba na IS te tu ka thuni om lo he hoi ja ka he India gam sungi chana bureaucracy chi mo bureaucracy chi te kha red tapeism ai kele IS tampi ka chana I bang chi dia they cannot walk out of the box ai kele politician ten transferring my ding India gama exam sang pen exam hingal politician bang ma thelo ten control chi kha agi moi jel thoya banga nidang khong in chu politician tam so te kha lai thelo hong ai tang piwa hileleng tu hunin ha politician tam takle kha lai thi hun kha pom wa wai bana kha lai thi na ki chi kha meritocracy inchen hilele India chi cha democracy ya democracy chi kha udinut ke le mi pi lal na isia ka siam ke le mi pi te na a ele ko hinchen wai mi pi na ele ko mi pin de ya tel hoi chianga kha wai de ya tel wai thun wa ya om ding dan ma ya wai kha IS officer te ting le thei thawa MLA MP minister chi te white thun wa ya om lo thei lo democracy isia ka why ya hian chen chu hak san na chu om tham unreasonable demands chi khong atang pi na om thia hileleng 99% of the case kha ongen tele genuine hi 99% case kha friction om ki IS the history at chana mitampi IS am utanam ki thia hilele very monotonous work signature signing ai kele business as usual dari na kilanga mo mitampi kha DC office to den ding ngai to hilele IS Armstrong pa may chita ko ngay kile panga out of the box bang cha inspiring daw yai dan din IS ten na innovative mind zat thine di chance bang cha ma chance om tham department dungzoi wai cha post dungzoi le he dia wai bana kha IS chi business of usually chi pe te pen ha thil awai te hi atang pe poimo te ma ho cha hon kilang hia ana sep te pen ha apoimo na tan tampi ta ko ma heleleng thil neu why nitty-gritty details te why nitty-gritty details su cha banga flamboyant loi hi khollo news worthy le khollo hilele daily activities anbang leng kha family sunga ani nek changa nitengai negi ge hinchen hileleng why pen kha news worthy le khollo isu nitengai thili gi ge hilele poimo loi zo mo ai kele nu khatena ana huan zel kha poimo loi le wagien khiat gi ge thei hi loi hoi kha wagien gi khiat gi le news worthy hello hileleng hu chadan do daily activities te white hoi taka handle pen ha poimo pen en chen khen janga chu hicha public dewa initiative ki launch khen khat le chu om tham thile white kha atang pia kha politician te hi didana ki nga in chen politician ten amau elected representatives ten scheme on launch di un IS ten yale implement lalli ma IS te lama pat kha direct taka initiative a om hale le IS te min kha atang pia do khollo hin chen why initiative om te pen kha politician te kyanga political leader te kyanga piak towa hocha political leader ten why on a scheme on launch di unchen why kha implement de huch dana hi a responsibility ki hom dan kha huchi isaka policy maker IS te policy maker chi pen kha policy kha government ka ki advice ki pian hucha government na hoya sakale government why pen kha launch chen chi IS ten implement de chi jaga atang pia kha IS te kha a quality khat ki gen kha anonymous tang pion ana septe kha atamzo kha anonymous in DC level khong district level ai ki ale field level khong ai ale thil scheme ama own initiative a ki launch thile tampiom da hileng secretariat level khong itun changa kha huchi hun changa scheme ki launch tile kha through political leaders ai ta pi gi
yai Manipur na hon pai main Asmer Rajasthan na posting kha kana rai le awat ton tom khong na namua na department na innovative ai kele na enjoy thoya bangan na set dan bangzia ka awar khong ba muthe na ya ne khat non gen theliam ha mixed feeling chu ive award awai amu na pen cho ki pa ho aya anuang chu hiya hileleng ahakha hun khopoma waya ka sepna Ajmer award ka muna pen kha municipality a commissioner ka hi lai hi Ajmer municipal corporation a wai kha initiatives khen khat ko level a dera ka chi ma bang kha field level a yom la ya field chi cha secretary chi cha sep khatwa mention field chi cha district a yom cheng hatwa mention why district a ka om la hi ho cha why field level a kha IT initiatives tom smart city ma tekeni na tu lai khon chu common lo tai le wa kha kum nga kum khong pai chen tain chen ho cha ko office bang kha solar lights kha jang ma sapien ka hiwa ma Rajasthan municipal corporation state teng laka hoi bana kha e office kha wai Rajasthan le hoi municipal corporation ale ke introduce ayuwa ahia hoi ban na initiatives tom thil tom te kane izya ka hu chatana award anatang kha ka he okay na sa na lama ilun ba in neo khat IS te la naw pang pen te la khat na nge dia mo hoi bana Confession of Diamond na author ka na book ka idale a review hi ako imama ma yan yai ka satisfying thoya yes author hi ke kana gen taksa ma bagina mun nang khong aleng kha ke IS hi kha ka dream an nge khol ki ama IS officer hi kha sa IS na ma professor hi di why international university khong ye Harvard khong a Princeton khong a professor hi di chi kha ka dream hin chen ho chi is ya ka why pen kha banga I ka first laugh chi mai ni ho chi is ya kina tu tan leng why una khan nei dana ho chi is ya ka yai lai bu philosophy to ke sai lai bu ka gela hiya why ko jang mai le tu lai ta ka le PhD hi lai ke part time PhD ka hiya ma NIT Jaipur University apat kha in half year through ina ka bang khata zalam le pandemic to ke sai bang paper ka gela on ke swa pa peer review journal phone ke swa pa ka ging ta in yai lai bu gel na to ke sai chu satisfying ma chi di hin te I publisher bang le hoi tak kan mo hoi ban na review tom le hoi tak ka mo yai India dia kha the gold standard of journals ti dan do economic and political weekly ki chiom mention EPW hoi bang aleng author ke thi khak lo tan te na hoi na review khaw ma ho chi is ya na hoi na satisfaction pe ma okay yai lai bu ko a lam ka a meter again tale mo a market price ding kha very quality le kha bu ya le hak sa sim ding a wai jana the readers khang lai tampi student tampi ko na simut om ding ya wai ka access te da din ne kan non highlight thi ya tua Google Books ke chia lot le ute online ha Google Books a Confessions of a Dying Mind hi ha alai bu min kha Google Books a why Confessions of a Dying Mind Google Books tin type le ute why Google Books a Google Reads why te like sim thei mai te yo lai bu khat ve na gel lag lo ta ai addictive thoya le khabudang line up de thoya mai na he kele na sem na bo hi tu lai ta kina lai bu dang le ka gela ma ai se chi kha I buai u ta le kha 24/7 a buai thei mo ken chen service kha hi le hun I bol anga ya ho cha hun I bol ke le thil dang bang ma ki man lo de ma o chen hun ka ki bol tum te ya tu lai ta ken le lai bu dang khat ka gel la to na lai bu gel lai kha banglam pang tong banglam pang ayon na banglam pang dia to social media to ke sai ya how social media changes everything che ya politics culture society business why ti ting hon hekin why hon hek phet lai lo im hing human nature leon effect khain why tnongon le hon hek chi why to ke sai lam pang ai ke gel why na gel ai le interesting question kon da rut khat su social media bun or ben a hoi na le hoi lo na bang chin na mai society is dan mi dem na kya ki jang thei ya ke constructive criticism mai la pat til pat wam de ki jang thei he thil pat wam de na ki jang thei tama den chang en leng a ki gen khadiama tu le ta ka social media ka zat naw khat ka sep na ma tu le ta ka kha charge thum len ka ya wai te le ka khat kha health to ke sai ya CEO of State Health Agency ki chi ya hoi ya kha social media through tu le ta ka kha lockdown om zia ka kha mass enrollment ki thei lo in chen why enrollment hi PMJY scheme adia ma why dia ha scheme de enrollment ki nei thei lo zaka online enrollment ki tu me why dia kha Facebook bang WhatsApp khong au cha ki po advertise in chen why khon bang le kha azat na hoi na hi
why by na society achu thil himem kha atul himem koyam khat sek if you give someone a hammer then he'll find a nail chi dan do sima kha hu chi dan do kha to mention a hoina e mi mala kinga ma hoina hoilo na chi pen ha in a society a critical society is very important hil leng critical kia lama pa ya bangma e lama learning tum lo chi pen ha a society kia hello social media non promote kha ya wa kha hoilo na dang kha ya in a hoilo na khat kha social media a society kia hello mun teng tenga wa kha kana observe ke research area le hi ma wa ka observe khat kha social media na a preconceived opinion te ama a opinion in isa te why te on reinforce en chen bangyam khat kagin ta kale why kagin na penon challenge lo en chen social media na why kagin na pen kha social media na why kagin tak pen kham ging ta sak sem ma huchi why pen kha sa pa kha yai echo chamber chi wa azia ka yele whatsapp group khong banga kha ki ngai to na ki ngai dan nei te toma why te group a ominga ki ngai dan nei lo te group a om lo why ko ma le leng hon remove ya mai ke bang ke remove chi bang hu chi ki ma whatsapp khong ya le whatsapp khong ita na facebook group khong ita le hu chi is ya ka kha social media na I believe existing belief on challenge lo ai chu on skeptical sak lo en chen ileng a belief on pen khan nak ta kon reinforce zo hu chi ja why na society khan radicalize ko pen chen why za ka a liberal same te liberal same de conservative same de conservative same de ai ke liye position political yam ai ke le bangyam religious position khat na ni ale why na nei pen kha dikya diklo ya chion question saksa nga kha hai pen kha dikha hi chia midang te ting in na social media group a why te ting lon gen di oi chenga why pen kha on promote so same de why ya huchi ja ka social media khong aki patung la ya che mai ni 2010 la khong ma facebook khong tung la ya why un khong chu mi believe khong kha challenge on hilele tua din mun kha problem om ta kha I believe sa te why te khong challenge ai ke le ingai to non challenge sang kha ingai to na naw pa na pa ni sa te why te on reinforce on chen why ya hoilo na ma kha okay na subject lama nat ne nang department lama ho le mind simple question ka kon da bu lai mo le patam pi naw pang le kha sim kem pe ISD dan ngai to ISD tak to ma piang ya ke le it's for anyone wa bak the ISD try sa ke ya he kum khata post kha sale song nga chi la khongom le la hi mo india pum pi ya indian population ni chi kha 1.3 billion lak vial wai la ka kha kum khata mi sale song nga in tu le ta ka india pum pi IS officer om kha mi sang gup la khong ya why chu mi teng mi ta teng IS hi the na ding chi thu om tha ki ya mai na why ba na mi lai siam tam pi leng IS lung lut chi chat lo khong om ma why te bang leng why te dia kha revenue banga avenue tuam aki hong kha tam pi ta ko ma why te leng profession hoi lo hi why te lung lut wale why te apai de upai tha lo hil leng IS a ki train a hoi na kha IS hi ki train hoi na kha IS bang lava exam chenga prelims bang na gela IS ta na tun zo ki ale le ma prelims tu ta na ka mu kha prelims gel ching te bang kha kam hoi mu lo om lo wi koi yam beng hiam ai ki ale to CSS sung yam ai ke le state MCS te hong yam ai ke koi hiam gel hi te uchi isa ka why sang na tu pale kha ikian na le sang achiu kha pau na ka uchi dan loa ya IS na tu pale why tan na tun zo ki ale leng kha why IS na ku prepare na te teng thon lo in chin exam dang hong ale sat the in chin why isa ka why di ma kha ki train hoi ka sa atang pi na exception chu om tham di ma hilele generally kha advice pyak di na ta te train chang IS ding ma ki training why tan tun zo ki ale leng kha adang service hoi dang tam pi why te le mu thei thamai why is ka IS ki train hoi na kha why subject alone man question ka kon dong la ya mo this very relevant question to the youth ya ka no opinion on get here ka khanga tam pi lot bi da ka ging ta mo government job ki chino le paten expect mo way to every Tom Dick and Harry school kai campaign graduate campaign hilele a reality tak very competitive and opportunity le to ma hi mo ya ka khanglai tan pe the pressure hi ya khanglai tam pin kha government ya competitive exam te kha crack thelo na di ko potential nei lo le no kha thei mo ya ka bang ai mindset society ya government kam chau glorify ya ke le banga tu lai mindset di mo amu zo lo tam pi ta bang koilam bang chen ding how to adjust IS is hello service ka chicha government service is hello ma private sector khong alenga hoi kha tampi om ya gen tak ma baina ke bang leng government service kha ana lungdut kai ki ana pan apat kha
hu chi na academic lam kana lunglut kha ka sia kena in hu chudan dewa kha mindset ne ha hun khopom dinga pressure chi kha to an extent kha poimo thama thil tenga pressure am hi life ke chi kha it's a cut short competition hoi khai thi siam angai ma survival of the fittest chi piano kha tu la ya private sector government a pressure om sang kha government again nu chiam nu thu taksima it is difficult to enter government service but it's even more difficult to get out of government service chi wa hu chudan de mo suspension like termination chi bang ha ka ichu IST se lo clerk tan ole termination ka ha in hileleng private sector kha wai hard so lai so private sector a CM10 kha I should either perform or perish in why la ka pressure hard so sa tham lai ya hoya pressure hard pen kha hoi tan perform ke le top management phetlo middle management tan lel general manager tan hong why tan lel natun na dile kha chance kha to ma mai why ka pressure om ki chi pen kha yes why pressure om ki chi pen kha IS ai ke le government service adin pressure om thamai le private sector na om ale pressure om thodi life kha pressure om lo na kha om lo hi why pressure kha outside external pressure kha om den di dana kha iki sa kha poimo a na isep tenga ilo chinu ta le ma business e bola le ho chi ka gena kha business e bola le ilo chin na dia kha I business a quality of ingai I product a quality of ingai a service of ingai why da kham midang competitor te sanga kha I tungnung zok profit mu dia le tungnung zok na dia kha nak ta ka LA ki pressure ki pia ngai oi ja mun tenga thil tenga competition om vegen competition om na tenga chu pressure om de why a external pressure pin poimo hi zolo chin nang why pen bang chin na di la ma pressure ki chi om den ding hi chi kha thil pe wa ma kha na admit di nang le nang kha na ki admit a poimo a pressure om hi chi kha why na ki admit zo chen bang chin why pressure pen ka deal khe dia ma why pen kha nang na lak dan kha na siam ngai why dia kha nang le nang self control na nei ngai khang lai te ding option thumo ma government job ai ke le private company pai to ding hi ding yai muna om te ading pangan advice so ya lam kam tia de ma lam ka khonga in he avek na ka ve advice huta government job khoilam na lunglut a ai kia le banga society dia authority toy koma bangyam na contribute uta le to a hoi pen kha politician te hi bana elected representative no hi uta le wai le hoi lo tham na hoi ta na se pu ta le wai te bana kha IS ma try kha hoi kasa hileleng nang on a nang ona pata kha contribute theya society ada contribute the ding nang ona government to ki sai chi chiat kha se lo ki sai hun leon om tham di hele ta pe ki sai khalo a day to day ki sai kha se lo a nang ona na contribute u ta le businessman le hi the he ka chi chu self employed self employed to am to mang le hi the in le yai lockdown a pati mu the kha government job na security on piak dan to ate khane na nang auto service bang na hi ale ai ki ale e restaurant hong bang nei le tu lockdown huna kha na business kha income om lo sim de chu in general le government service ten kha CM kai ki le alo kha mu hin chen which is a local context ki again kha a general chu diklo di hele le a local context again kha government job in a wise job security on pi hin chen banga livelihood security ma which is ya ka government job kha hoina kha wa hi in hele leng private sector lampanga nang lunglut na kha nang own business why hi alo ching dia nakihin ta ka nang patient hoy ma le please go for it why ka get advice ai na subject na department la mai lo ta dia mo bang sidana nang manipur ong tung kha thei bang provisional bang sidana bang hi diam pai so in lama sep chu ki ud gi gi hi in lama sep kha ki ud gi gi is ya kina anaki ngai to ma in intercadre deputation ki chi kha why profession kha government na rule oma hi why dung zu ya kha sort benina at a time kumnga apai thia why zo nunga khonung chengai pai ki ku ta le leon pai ki thi no na ma in why provision kha initially for a period of 3 years dan on pai ge ya in here society field level ayom thi laina secretariat ombana kha field level khoi sep thi laina bangyam contribution ki nei thi diam chi sia ka why lung lu nan pai ge don department te bang na tu na to additional secretary water resource to minor irrigation why katua why banna directorate level dana kha CEO of state health agency why kha health lam to ke sai kapua okay why na department te inde analyze hi main nang to na ji na pai chana security len nei se ke optional ya ke le ide le na de ai le om the ke le
security te kha atang pe na administrative secretary te white le field staff te kya ki pia ma in apoi mo ale chu government poi mo sa kale chu ngia tau chat pia the ma ya hele le hu chada na tu ta di na ya di nga kha la huai lo ale om ki tu lai ta gas ka sem na kha chala huai poi mo sa kale chu government kya ngia mai de okay ai le to nang department na bang bang initiative bang ma project emite na the ni na de yai tua state health agency aka sepna kha hamphat wai takin chi ti ngai dinga heu tu pau pu vunun mang ama principal secretary nan waya ama hi nan waya ma leadership noya ke siam kha ya ma guidance kha huchi is yakena initiative tu am tom kha ki plan khom thi a wa initiative khan khat fine tune na khong le thil tu am tom ti man hon pan pi na hun tampi takama tu na ya ka hiu apoi mo ma dia kha le a mi tia dia thi dia poimo kha he 24/7 hospitalization number khat ka launch thakwa ma hoi pen ha ki launch ya kha naw pang khong piang ndi to ke sai pregnant mothers te khong ni tak dak ni dak thum khong hospital khong ho chang wa hospital khong phai bang le incident bang om kha a hu chadana e hospital admit ut lo chi bang hospital ni le thum ki kala ke vial le hu chi kala kha anwa na siman chi khong hu chadan lo ti oma wai ti om lo na dia kha helpline number khat why helpline number khat kha kilon chaya 1800103215 hi helpline number kha sao sim don na a hileng advertise thi na ting tinga ke advertise newspaper khong en leng lam ka post te ba in khani ting non so asa gi gewa ki pa wa ya why ban na newspaper dang tuam te bang en leng in hi helpline number na call na kale tun call le te le mi dong kha om de ya nitinga kha at a time kha nitinga mi somwal aki engage ya hileng at a time kha mi thumina phone answer thei gi ge dewa wa kha hospital admission mulo hiam ai kele appointment emergency appointment poimo ma bang zan halzekin leng kha ya lamka pat kha now district hospital aki at sakwale why complication om zakina rim sana refer wa ho chele kon ho helpline number on call wa why helpline number kha hi chibang din muna hi chi ale hon pain la di rim san pain la why ki kala lampian pai kala appointment kon mu sak dio aki chia ho chida atung cha appointment ki mu sang maya ma why di da na helpline number ki launch ya tu tani na kha phone call zagyat walon paya taina august 8 nia kha honorable chief minister Biren Singh na amana hon approve sakin chen why zo no apat kha ki olo ki lon chen hu cha pai to kha hoi tangina pai to apathan pan pi nai na in tu tana kha ko zagyat wala ka kha hospital treatment poimo kha mi som li leni hoi kha ki pan pi kheta huchi ma banga tu nung changa leng emergency aikele accident victim hiam aikele emergency hiam bp sang stroke nei heart attack nei aikele ta deliver ngai hoi kha hospital la treatment mu kha boy hoi hujidan de o ma le kha hi number call le ote hoi kha patwa ma dinga hoi wai ja hi helpline number kha kon highlight tu hiya hoi bana ani na kha ka hi wadang poimo kha state health agency kha ayushman bharat scheme ma pmjy scheme ki chi hoi pen implement na dia kha he agency ki bol hiya hoi scheme ya le tu laina adegena lockdown laya sumkoi ma min mulo hileleng damlo vi ki at sak ngai hu chi hun cha sum ni lo hoi ti adi mizong ti adi bia andia ka kha kum khata lak nga tan free hospital treatment mu the na dia hiya hoi free hospital treatment mu the na dia kum khata lak nga tan hoi kha enrollment kha om nga ya enrollment om nga yen chen hilewa enrollment nei the na lockdown ja ki nei the lo hu chi ja ka kha google form kha zalam zakina minister health minister na hon launch saka why google form through kha tu ten leng dena ka etale mi zani velena apply tawa ma hey google form na apply thina ka le chuna eligible hi chi na hi simenchen mi zali velna apply chu asung kwante tingtung to hisab hile kha mi sang ni vel di chi na hin chen why saka hi te tingting na benefit kha kwa le chu te khana dia ke bang hileng bang hiam damdoi na ka ki at sak ngai ka ki at ngai chi om hile why da kha hi tung to na hi card through tung to na kha a free treatment mu mai de ka hi ya hospital poimo te tingtinga rims bang hi aikele local le sisa bang le hi hoi jaka hi khas poimo mama hi government scheme dia ka thu ai chang han na ma theory for fu themo practically apply som cha kha gap tampium zel saka yai kha bangna chu monitor ai se nang department na he why to helpline number pen bang leng kha athua afu phet lei lowa dena ka gen ma kon challenge hi tu ni ma main leng ni tak no ta le dak som nin call le te le jing kalam zunnon dena kwan dak thumin call le te le
phone call pai ni azia bang redundancy kai kichiam kachiwa ma statement why a phone call hon pai chianga kha why number a phone call hon pai chianga kha second som lenga sung kha koyam khat phone number a ging din chin amana pick up ki ale a next phone a ki transfer automatic ki transfer ge din why na pick up ki ale a next phone a ki transfer de why bana kha ya a ki phone calls te hon payan pailo ya chi record om ve ka hiya why record te ha ken jing kal che ka check zela why phone call a pick up lo kha ko miss call khongom khak zen zen ale why te a ki call back na ya bangun na call a ki call back a chi khong kha ka check ge ge ya why bana kha phone call ki receive ta a ki receive zo nunga process om dan kha why a call center operator pan kha hospital te ting ting a nodal officer ki form veka ma principal secretary na order so a hospital yai treatment ki deny nge lekha action ki ladia hi chi tanina huchi izia kina yai nodal officer kha hospital ting ting oma helpline na operator pan kha nodal officer pa call in chen why number 1 a call in ani na kha hospital tinga kha district coordinator kanai no ma why pa go staff te hi why pale a phone call na hil no na why hil cha why district coordinator pan kha a hospital a why nodal officer pana yai apan pina hiam apan pikina hiam chi at kai pi ngal de athum naina ki on staff management staff te why tele ahil som no na why ina ko head office a pat khak monitor de why jaka 3 level monitoring system ki hi why ja helpline hi ale ki yom zo nunga ki pana hi tu tanina service kha apur lo ai ke la ki dina ai ke phone ki pick up lo ai ke call back lo chi te hu chadan do te om nai lo hi why ka consultant district pumpia monitor nahi ai ke le ai ha manipur district pumpia manipur pumpia de achile solution pro now ne dibang khat anom tale ki call le hoi ka helpline number 24/7 ni som da kal som ni le sung ni sagi sung non stop call the gi ge mo yes yai kha tu light very very urgent ni de ya mo now ne di tampi nupi ga te kong ka mo cha ka he pi lo ga kai ju ge mo az ya chu yai kha mi tampi lung kham na hin chin yai ka bang chu bang ten emergency cha call the di ya bang ai ke le apoi mo lo pi hong call le bang he wai kha hu chudana apoi mo lo call te khong kha trial call ai ke test call ke chin ma hu cha kha a call chiang a kha na treatment kha emergency tu le tu apoi mo hi a chi kha ki kanen chen tu le tu ai ke a chi wa le kha okay hospital na ho utun chianga na utun na ho in la na ho chenga admission on piak ki wa le on call back on ke che ra in an emergency ti hi ale direct ka hospital te ki ho pi engine hospital te ki ngai hai patient hi hi chi hi ya yan ho te ka hi ya na admit un ma check again in hileleng emergency lo te hi ale na ho hun chenga treatment on ki deny ngi ale on call back on ma ko on call on chia hu cha ki gen sia yai kha hoi ma ya adang helpline number ki pete khong toll free number ki pete khong kwamale response ngai ki amo department dang dang ate I hope at least this one is working it's working yes yai lo thildang no initiative no MVP thei dia na de dang banga to adena hi monitoring to ke saya again hi PMJY banga kha Yes, health card scheme bangha athua hoilwa hileleng a practice kha cha complication tuam chi sek thu to ke saya kha ya kha thil tuam om ma a to HBP 2.0 ke chi a hi ko tu lai ta ka package tuam ma kon technical lo de na kon gen tum dinga hileleng to health na ki at sakchenga heart disease bang nei ne le heart disease ade to ke saya package khata oma ai ke le brain disease bang le brain disease to ke saya package tuam ma why package khata dia kha teken dia dialysis na hiu ta le kha package mana khat ni sang ni le khat chi da na ya khat ve treatment khat na hi le kha why dan treatment tuam te pen kha central government on set to hin sen why kha ste yai abang khat te a package ready pe te pen kha ko apat kha a input chula naun chen hilelia to pa kha a decision pen ha central government na bola hian why HBP 2.0 chi pen ha September 23rd 2000 khanon cha chi mai ni ai ke le tu kha le ta ya why che na colons ding wa why zo ne chiang kha a red pen kha sang sak zo dek thi wa tu lai ta ka a red kha atom sia kina private hospital bang siza banga ke sakwa le ya hospital hi chadana free treatment china on hileng hospital ten sang tak ta khon cha chi ma a complain u banga hiya in why kha complaint valid ma mai hiya yai te bang leng kha central government kyang alia ki gena why ki gen dung zoina yai 2.0 ki chi kha September a pathon pai dinga a red kha asang sa deu dinga hileng yai na thil ting le a solve tha ke dinga
ไว้สักก็ย้ายสกีมตัวที่ใส่ค่ะ awareness ตัวขันนี้ค่ะป่วยหมอนาออกมาเฮียตั้มปีตักเตนะสกีมขัดเทียลุขัดละมาก็เห็นโซโลโซเสียกเลยเห็นเงินไว้บานาเห็นขัดเตียนละhospital เตียนะจะลักตะกัดใช่ไหมนี่ย้ายไปกี่ใช้จิตศาสตร์มาฮิโตกเลยเลี้ยงตั้มฮิจิตศาสตร์การ charge เราดีเลยเลี้ยงpractice กับฮิจิตศาสตร์ charge อามาทั้ง action ก็ลักที่อยู่ทุกกัน DM panel ที่ว่าเลี้ยง DM panel เลี้ยง DM panel เลี้ยงค่ะก็ยัง patient ขัดทนกี่อันสักเลยอามันไว้มีดังก็ยังขัดทนกี่อันสักเลยค่ะอามันอัทโนมันโนโลดิจิน่าจริงๆผู้ที่เสียก็DM panel จีค่ะ hospital เตติงติงนะยัย PMJY treatment ไปที่เราอันเช่นมา hospital เตติงติง treatment ไปที่เราอันเช่น hospital เขียนขัดเตะยัย selective ไว้ selective นะจู่อามา staff ไว้ตะกันเนี่ยเฮีย staff บุกิมันเนี่ยเฮียไอแค่ item บุกิมันเนี่ยเฮียจีของไว้เตติงติงกี่อันนี้ item บุกิมันเนี่ยที่เขาเกี่ยม panel เลยเฮียตู้ตัดเดียนเลย government ตู้ตัดเดียนเลยมันนี่พูดค่ะ hospital ปล่อยหมดเตติงติงเขาเกี่ยม panel พิอาละมา CISA จีของ Raj Medicity RIMS RIMS ไว้จะยัยJennings จีของ le district hospital ต่างๆกี่panel เวกันเฮีย election กี่ลักที่จู่ DM panel จีจังค่ะยัย treatment พิอาที่โลนั่นดิจีน่าเฮียไว้ treatment พิอาเพที่กี่เลวละหูจีน่า hospital เป็น DM panel หมกเล่หูจีเลค่ะ patient ตั้มปีน่ะ suffer ค่ะดิวไว้จีกี่การล้มเสียกินค่ะ action เลค่ะปงลักข้าหักสมามาโกลามาดิ้งเลี้ยงค่ะแล้วชิโกมกิกาละค่ะเขาด็อกเตอร์เตบังเลี้ยงอบวยหวยนะเขาหุ่นตั้มตะกมา generic medicine กิจิโต branded medicine ออกมาเช่น medicine ตั้มจ้ะค่ะ branded medicine prescribe เช่น non prescribe จำ branded medicineที่ค่ะ expensive ละมา expensive เลยจนว่า expensive ที่เป็นค่ะหุ่นบางขัดหุ่น reimburse หุ่น claim กิกเด็กเชียงว่าค่ะหุ่นจะสาค่ะ scheme น้อยให้ทีโลมาอินเช่น government เกี่ยงกับตัวนั้นก็เลี้ยง initiative อะก็หิตัวมัวเฮียgovernment พัลนาไลน์นะ generic medicine ที่ prescribe ดิ้งจีบัง generic medicine เมื่อ branded medicine ตัว generic medicine quality กี่บังให้น่ากันและ generic medicine prescribe ได้ branded medicine prescribe โลไว้ค่ะ generic medicine นี่ที่เราค่ะlayman ตามนี้มีแต่เทดิ้งบังอ่ะไว้ค่ะ generic medicine นี่จีจังอะค่ะ government นี่นะยัย patent จีของมาไว้ของขัดไปเป็นน่ะ produce ที่จีดินที่ company ตัวมันน่ะ produce ที่เห็นเช่น company ตัวมัน company ขัดขี้ไอ้น่ะ produce ที่ตัวมันเราผู้จีจะก็คิดมันมาที่กินเนี่ย paracetamol บังค่ะจิงโซมยามมันไอ้สู้มา tablet ขัดอย่างเช่น branded medicine นี่จีที่และ company เห็นขัดขี้ไอ้น่ะ produce ที่ไอ้ยาไว้ company เห็นขัดขี้ไอ้น่ะ produce ที่เสียก็ค่ะไว้ที่เขามันตั้มสักคนเช่นและ doctor ที่ตั้มปีตะกินนะdoctor ที่ตัว company ที่กิกาละค่ะคิดที่เสียมหน้าข้านั่นเองเช่นว่ากิที่เสียมนั้นในดุงสุดค่ะ branded medicine ของ prescribe มาหุ่นตั้มหุ่นเขียนข้าตัว branded medicine prescribe ว่าป่วยมัวน้ำมาแล้วหุ่นตั้มสัวอันเดียก็ OPD treatment ที่ค่ะ branded medicine ป่วยมัวเราเหี้ย generic medicine เลยเหี้ยผู้ที่เสียก็ว่า branded medicine prescribe ง่ายแล้วนั่นที่ค่ะ generic medicine น่ะ prescribe เดียวเหี้ยเชียค่ะ directive เลยกี่สัวตัวมาเหี้ยคนเหี้ยที่เลยก็ลำเนาว่าเขากินหักเลยตัวนั้นที่ปานมินไว้ irrigation เลย water supply ลำเนติลขายเฮ้ water supply เลยแต่ละ role บางนูนะฮิสมเนี่ยนะฮิเดียวตามที่กี่ขี้อะไร additional secretary กี่อ่ะ in เลย secretary level ละค่ะ boss ค่ะ administrative secretary อ่ะมากี่ตึงกับ secretary ออกมาอ่ะ administrative secretary นั่นนั่นเปียกดุงสุยาขี้เหี้ยมาอ่ะเฮเลเลงตัวไรตะกะ scheme ตัวมาออกมาค่ะJal Shakti Ministry of Jal Shakti หน่วย Department of Water Resources Central Government อ่ะมาไปหน่วยค่ะ scheme ซาลามันเลงCM นะ scheme ปอยมัวมาคัด minor irrigation scheme ครัวจะนี่เลสอมาลักเวลมันดีค่ะสกีมาลอนจ้าว่าชู underground water ของยัย borewell ของมา borewell ตัวกี่ใส่ของ ball นั่นเองไอ้เกี่ยเลยยัย canal lift irrigation จีของผู้จัดการตัวที่ของ ball นั่นเองว่าสกีมค่ะลอนจ้า Churchandpur บางอะไร allocation ที่ค่ะกี่ select ซาเวกเฮียว่า Churchandpur ของอะไรหอยตะกันนอนกี่ implement ค่ะกินตากว่ายังว่าที่ของค่ะ on กี่ roll out ดินตัวนุ่งจังอะไรผู้จัดการสกีมตัวบางเทว่าบ้านค่ะ double cropping กี่จีค่ะ double cropping กี่จีค่ะไอ้ลำบางสิ่งต่างมีที่ของน่ะไอ้ practice เราเฮียชิจูอันบังบูบังตัวอะไรเลี้ยงกุมขัดขัดเวนะเลี้ยงกุมขัดนี่เวตัวที่นั่นเดียบูเซ่แล้วหายจีตัวม horticulture crops ที่ของไว้ที่ตัวมเล่น double cropping บางที่ที่นั่นเดียไว้ที่นั่นเดียค่ะ initiative ตัวไว้ที่ที่นั่นเดียไว้ที่ที่ไหนตัวเขามี mentality ค่ะ in democracy ไปดิกเราเล่นจิน
Chorsan Puradi water supply crores at Tumbang Chiale, Atui Hakimulo, Jeep car bangs, a building bangs, on that BP mentality, Yaka reality here. A politician they can no out of no control take no banks to Panalawa project on Paicha Bang realization of the attack Tagasu attain the Mamachapan Lawa. Project Kayay to minor irrigation lam to yai water resources pen kachima banga kha administrative secretary oma hi sia kina hochi jena man honchi na na ki pai se ma mo photina in why minister te to kha direct ka in direction kha ke level ale om khol kia in administrative secretary level oma hiya why bana monitoring to ke sai khong bang le kha administrative secretary na direct ka monitor hiya in ya kha thil poimo ma ma hiya hoi taka scheme te banga pai hoi thi na ding in chi ileng ingai to le ni dang lai khong sai na ha situation kha hoi so de thogin ka ging ta ma in lampi bol to ki sai khong bang kha agui tero thong hia ai ke le hia ya pat lam ka ki kal mai mai bang leng kha kon tun tung lai mak ka sak khata hia lampi bang hoi swak da kal khat le chi ki tung mo mo chi bang kha hoi saka thil improvement chu ma hi le le hia sang ha hoi so ma ding chu pan lak ngai ma ma why ka hoi na chi kha ate dan ji lai ja mo asum lu cha ta te na hoi diam chi bang le questionable ma mai why te kha public sector ke pressure group ama to civil society organization tele tuam ten why te duty ve government pressure zel de ama ana pressure zelun la hochidan de wa kha politician te bangin leng kha mi pi sentiment kha man thi pan pe no hin chen hoi ja ka mi pi ten kha pressure hoi takan piak zo wa hoi taka ipiak zo wa hoi taka hi chidan hi chia RTI through ya ikele bang through ya ike social media issues tuam hong kha hujra erase thi ale kha hoi te khong tua erase thi tak zia ka kha yai bang leon improve ma hi ani dang to te na engine raise thi to zel na hujna hi to zel le khon improve zo din ka ging ta okay the last question to the interview on the road mo yai PMJY ska athi chenai lo tampiom ya eligibility le bang banga ngai ding na hel kat te mo yai ka ya kha kon lag zekuta yai to ke saya kha a google form om dan kha ya to yai google form pe na poi mo na ya le e tu leta lockdown jaka enrollment ki nei thilo bana mi ho district hospital khong ho gi ge thilo bana ai hi thile le ko ma hospital ho udlo mo tu lai bang kha engine hu chi za tut muna pathi thile ya tun muna pathi thilin hi form ma dia kha apoi mo kha criteria thuma ma khat kha family id card ke chia family id card a ki jang the kha thuma min chin khat kha pm letter ke chi kha eligible te ting kyanga ka eligible ya ke eligible ki ya chi ngai to ngai lo dia eligible te ting kinga pm ina lai thot a kha ka hiya kum khat vel paisa wai lai thon pen na upload ngi wale chu adang bang mangai no lo eligible na hi chi nai mai why ka PM in lai khat te ka bang chi the yon thol bang chi the amau nei diu wai kha ma wai kha pm in eligible ting in nei lel li un chen wai an ni ki wale le ration card kha sat the chin BPL card pen ma yai BPL card aleng sat the hiya wai bana BPL card pen ini ki ale leng ko agency na kha annexer khat ka develop oma wai annexer form kha ka family member te hi za hi ko hi za ka hi check fill up the in wai pen kha village authority chairman hiam secretary hiam na sign the ma wai na sign the in wai kha hi pa hi te ma ko ke khwa hi pa te ma hi cha sign the in ke leng a condition om khat kha hiya ration card na ne isya ka ai ki ale yai VA na authorize ya ka eligible nahi pa kia hileleng white na submit zo nung changa kha nang min kha 2011 to checklist socio economic census list omya omlo ya chi ki an nga ya min tampi tak om kia hileleng Churchandpur district a sunga kha a eligible tu ta na eligible te la ka kha 30% lak vel ki enroll pa nai chu 70% well eligible hina pia ki enroll om nai lo ma a eligible lo te chu gen khathi nai khang eligible loi phot sia kuna keleleng ai eligible te be kha wai te ki enroll le chi kha di sakwai ma wai zain wai eligible hilele ki enroll nai lo za a som sa gi om te kha wai ti adinga kha hi form ki bola hiya wai ten kha hileleng na eligible ya na eligible ki ya chi ki thei nai lo i chenga kha hi thil thum te na ni na ka le ma ration card ya ai kele I card ya ai ki ale hi PM letter ya wai te la ka khat na ni na ka le wai upload in la wai bana na lem lak na photo yam upload in la wai bana individual identity card khat upload in la hu chi hile na eligible ale kha
phone call on pai din chin nang eligible na hi ma na email na card hon ki khak de hi bana na sungkwan pi te ting ting leng wai te ting ting leng aki enroll the na ding ina na sungkwan pi te amao I card hon kha kon alem lak to chia phone call on pai de hi tu kala why na eligible ale na eligible ki ale SMS message kharon pai din jinwai message a kha na eligible kian na ke process thelo hi cha SMS alert hon pai de a hai form a apply te ting ting ho cha da nei ve ya yen zo lo a form to ke sai khami pi the na ding na Yai ka khovel pumpia one of the biggest health bang chiria the biggest health insurance scheme health insurance ya yai ka thua ka hoi hoi to na gen thum te ka bani lo kha boy hoi te ka yai ka build recte president hi lo build crazy mo a process boy na tampi hi je la simplify te da nom the no lo mo central government na yai teng kha alo thelo poi mon chi sia kwa ma a level a hi theom lo en sen hi le leng i level a hi the chu tun muna be ka apply ya tu lockdown huna kha koi mai wak the ki ale tun muna yai ti ni na ka le kha ya nei ten kha hi theu chi da nei ya yai hi the na gmail account kha poi mo a gmail account ma sa ya na email address kha gel de china anexa namin Aadhaar card hiam ekle voter ID card hiam an namin om pen kha geldi wai zona mobile number geldi district non ki patna geldi wai zo changa nalem lak khat selfie tulai selfie kila thi veki changa kha wai selfie kilak mai di mo ha kom lo wai jai hai koi di wai zo changa kha na identity card khat voter ID card lena jang thia driving license le jang thia pan card lena jang thia ai ke government ID khen khat pe pe ne jang thia wai te la ka khat te la wai na tel dingin wai na tel pin khaya na upload de in wai zo changa family ID proof den ai gen pen ya ration card pe na hi thia wai bana PM apat letter pe na hi thia wai bana co agency na proof pe na hi thia wai ration card na upload ale kha ration card number hian gel dia wai zo changa adang PM letter hiam ai ke ales SHA proof family annexer pen kha na upload de kale hian na upload dia wai ke hi mai hi wai jaka he kha a hak lua bang hilele thi ale social media WhatsApp i khoi thi na ka le WhatsApp khoi thi na ka WhatsApp khong lem la khong i upload thi na le ye le ai hi thi ai a hak na di om lo hi why no agency approve na chi kha wai ka bang dan approve the then explain ta ya hey agency approve ichi pian chu co annexer pian ka develop hin chen no form kha ki develop in why form pin kha i village authority na fill up de chu why village authority na fill up de in why form lekha aki advertise a why ba no ke le copy on ki pedia ma in why form kha village authority na fill up de in amin to a beneficiary pin amin to ama details akumza a family member te wai te why bana village authority chairman yam secretary yam na soi kai khum de why pen ke upload de ya om di mo he download thi why ka village authority ne soi kai man ho la wo ngai dia athon di eve yai chu ni mo athon di da ni ve iba wai ma in lam kami piti ani ya i khong sem dia pasianon so la hi dia mo pandemic hon lai there is no place like home and there is nothing like having our own people working for us no why ma hi why ya ka why giờ IS lấy cái ngày sáng thì điểm không? Thì bảo vậy mà mấy năng lên office cái này cha đi đang chơi lấy hồ liền tàu chơi điểm không? Thì tôi nghe hay bảo non hồ liền pi gì cái này tôi bảo tôi quan điểm on will cable network into this campaign. Vậy đó là income sung à, mình pilih siap tiền panelak chơi là income so transformation. Tôi le IS how dia la apa di pin beneficiary dia orang tiga entah ya cái sat siang itu tôi ngah kena ayah ya opportunity ka ai thấy tanin ikut ni itu ding wai ka so som ke dia eligible ai thei tan teng chi kha tu na ho lim na pa ngai thei na na tu ge tam pi je khang lai tam pi le na lok pi ding khang ing ta mo ti hi chang noi nun pya jai na to ki pa to kon ge na he ki pa thale